ka Coordination Committee on International Borders CCIB minta gala singu belai kala litban ai da ka jingtho sya ka office u Deputy Commissioner Lyngba ka kong HML Kinta MCS Additional Deputy Commissioner Revenue West Jandal District Juwai Dawa pynsangeh shwa ka jingtmu pelong ya ka joint inspection survey na ka benta ka jingkir sainar shah ha ki benta khubor bat kari Bangladesh ka CCIB kala persya jor ya kani ka jingkhot joint inspection ka banlong la shai ka singi arpo terek bat arpo terek u jemmang 8,000 pesan ha ki benta ka amjalong kerweng bat jalia khola ki badai ki shinong badang ha bapo ka West Jandal District jong ka amlaram subdivision namar ka ni ka kam ka dangdon hapo ka jingkmi ka ïing bishar badan buram Chairman Coordination Committee on International Borders CCIB ba Sukkinjai Mirchang ha ringkat ki dekat ka Kasi Student Union KSU FKJGP bat HNYF hadin ka jaya kado bat ka kongkenta minta ka sngi ulo ang nakalyang ki try jaka kila depan ujor ya ka ni ka kam kir sainar sha ka ïing bishar naduh usnam 8,000 arpuway Shushul ang nakalyang ka CCIB haringkat kitray jaka jang kitay kithan kimpar siya sa tiya ya kani ka jingtmu kir sainar siya Henry ka jingdawa bakong san jangki ka long bakitray shnong kimday ban bu ya ka jaka bat kiputa jangki na ka jingkir sainar siya Halor kani ka CCIB ka kintujur ya ki Bor District bakin pynsangeh shwa ban pelong ya kani ka joint inspection katba ka kamya penbet ka dangdon hapo ka ïing bishar khanang banlat na kinu ki jing da ka ba ailat shwai ka kod ban shim ya karai bishar yuan ni kong ki nakaleta CCIB naga CCIB ni don ke member with the NGO in the KSU FKJGP HNYF inalang ro try chaka yuan ni namari don yo jinte pa sorkar Lyngba DC office Lyngba DC revenue tila issue a notification aga banda bande ka joint inspection uti po border hapo de khola bata po anjalong manito ipiba kadi kakam tapi dia buat ke border fencing naduh 8,000 arpuway ya kena ke kami la file ke petition kita raja ka file ke petition ka court ke pemikala high court dah kat hidup mentah tani kadang ya ke jimpek ke jingkni batu bisa ke court tinggiwan ban submit ban ai da ka jingtho sa petisi makin semua penkendria sesuai kena ke joint inspection balik jadi ke border ailah dia ke kuat bahkan perkat bahkan ai ya karai ngangge skam bahkan simpor su ya ke kuat bahkan kam ai ya karai hak beda ko kena ke bentar namata ka ba katba ka tanggan na po ka jimpek jong ka kuat so pakalong subsidies da kalong nakabenta jong ki petitioners lan nakalyang nakalyang ka government ro bantu klar ban AA ya ka kam ka bala IT sa ka kuat ya ka ban bishar ka kum ka din start ka kuat kita tangkap ta one but request ya DC bon differ ya kan ka propose joint inspection di border kaba katkum ka program ki pembaik wasai lagi ski te niwan tang ya kata ban request ki begini differ